Long live, long live. DSF, long live. Long live, long live. DSF, long live. Long live, long live. DSF 你好起来，你把我生产来。DSF 你好起来，你把我生产来。DSF 你好起来，你把我生产来。DSF。 Long live. Kami DSF. kami DSF. long terbeli DSF. long terbeli DSF. tahun komite DSF. aku tolak DSF. DSF tribal mafia DSF. tribal mafia DSF. tempo panjang DSF. tempo panjang DSF. sini ustaz date kau marah Mari naik, mari naik. hari kita coba kota coli Long live, long live, long live. DSF, long live, long live, long live. DSF, long live, long live, long live. তৃণমূল অভিশপ্ত ছাত্রদের স্টাইপেন্ড প্রদান করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। তৃণমূল অভিশপ্ত ছাত্রদের স্টাইপেন্ড প্রদান করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। নাইলেই সংগ্রাম চলছে, চলছে। নাইলেই প্রতিবাদ চলছে, চলছে। নাইলেই আন্দোলন চলছে, চলছে। DSF, long live, long live, long live. 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 Come to the department. Now actually RBI account is to be opened, and from RBI all the applicants within the states have already been covered. So that was with the fund available with us from the last year. We have been able to you also know that hardly anybody left is within the state other than other failure cases. There is none left. Nadi belan kha khamo jeng tini TSF Agartala Town Committee ni engai Tribal Welfare Director was the Malnama Faimani Chini Central ni President Bormanang Somra Deb Borma Central General Secretary Bormana Hamalu Jamatia Bong instruction by jeng kaisi information mamani students ro jara B.Ed DLED course khai tongnai বিশেষ খাইয়ে ফাতার হাও পড়ি tongnai ro bong ni scholarship tapkhana borok mayakho scholarship maya ni bagi borok bong ni exam mo borok asuknani borok save jaya omo ha information manmani omo information mani jeng tin director malaika director knowledge omo rikha director sungna assure khaika omo ha incident jodi kono jaga ngi tong hunga kono institution ngi tong hunga direct tribal welfare director ni email o borok no kringnani tei physically phai borok ma hangkai applicant khaipainani tribal welfare director phai omo ek number solution 2 number stipend dilengi tomani jeng salaika stipend dilengi tomani Ministry of Government of India mutani theko mo problems ngi tongo a jaga o as soon as possible government of try khai tongo technical issue hobo jeng mo technical saimia ba technical borok abon solve kan try khai tongo Mizoram Manipur go same issue chao jeng gosinaka fia ba kha thimani ko hangai every year no jeng o jaga o phai phai students rok satung ni watei hinya satung hinya phai jeng ro khorang ma disao nijini manthai nijini porithani o nijini education no jeng tebo sagatlang na bagai jeng tino jaga khorang tisawi ma tongphayu so omo hai department jeng tini tribal welfare department tiprasa hamkrai thikno fiaba or jaga ni jen tiprasa hamkrai khaina bagai je director asuk tongnai bo bosongni borok jeng abo tini question mark bo tini kubuni bosongni borok bo chin tiprasa ni kri nukungni borok ni problem bo baike bujinai omo bagai jeng sanamu chungu nijini nukungni borok tini o jaga tiprasa department ni o department tiprasa director khorsa asuk rikha hangangkai o issue rok solving thaka mohne jeng kha khlayo tamni himale khoroksa tiprasa bo saimanai budogo busuk tamo majon nang chakhiyo tamo majon nang busuk dengna nang abo a borok no saimanai je borok je nukungni borok omon bagai jeng belai khathiyo tiprasa hamkrai bedek khane jeng saimono fia ba tiprasa hamkrai bedek ni director kubuni bosongni borok omo jeng wai jeng minister no memorandum likha director slaina ni bagai fia ba jeng omon kun result maya tini o jaga o sana thangkai chini minister boram gana sar Vikas bo tini tribal welfare department o department bo nai tongo tuidul tongo fiaba bini hani besa tiprasa ro tini pori thane jingjal klaijak omo ha jingjal no bo tini naina ni phasing solve khaina phasing bono chung tini nugia bina jang weakness nukha o jaga department ni weakness minister ni weakness so omo sana mo chung tini boram gana sar Vikas no
every year no omo hai si ungui tongo जों खा खालायमानि निनि टेनियर अमो हाइ दिस इयार अंगला फियाबा दिस इयार सेम इशु जों नुगि मांखा जों अमनो चिनि फाइनसे जों चिनि बरम गोनां सार बिकास जों मेसेज नामो जों नों as soon as possible students जोंनि जों जालाव सल्व खालामनो ट्राइ खायदि ताम निगा गाय स्कलारशिप अमो बंनि राइट्स बंनि अधिकार स्कल गोबां मा गोरै नुखुंनि बरक दङ बर स्कलारशिप न डिपेन्ड खाय परि तंजामानि फियाबा तिनि बर स्कलारशिप मायागे परिनानि बाहायके परिनाय बर वाना लायजात अमन बागे तिनि डिपार्टमेन्ट एटलिस्ट जों सागा जे स्टुडेन्ट एग्जाम आसुमांगाला डिपार्टमेन्ट गोरोंनानि फियाबा बंनि स्कलारशिप मान थाइनो बो दाति दाति का बंनो फिरु मान बंनो रिनानि अमनो जों तिनि डिपार्टमेन्ट आसु साइ डाइरेक्टर बा जों तिनि आलोचना आंलायखा नाजे जों तिनि अरा हायो बरनि क खानाव जों बर कोअपारेट खलायका डिपार्टमेन्ट बाय जेहेतु टेक्निकल इशु जों गसि नाखा ताई स्टुडेन्ट्स जेहेतु एग्जाम मा आसु गया जदि आमा आसु गां तहांखाय अमनि सल्युशन बरसना कायसे रिखा आबो जों तिनि बर बाय कोअपारेट खलायका फियाबा बसकां सालो जदि स्टुडेन्ट्स स्टाइपेन्ड मान थानि दिलें खांखाय जदि बर एग्जाम मा आसु गां खांखाय जों अमनि स्लाइते कतरा चबा खायनानै जों रेडी दंगो प्रयोजन जों ट्राइबल अफेयार डाइरेक्टर और नकनो जों तालारनानै जों बाद दंनाय ताबसु जरते जों जे इनफरमेशन मामानि मैक्सिमाम स्टूडेंट बेसिकली बीएड डीएलएड खायनाय रक दंगो बाय त्रिपुरानिते कयेकजन ताबो दंखो बरक मायाखौ सो बिसेस खाय बीएड डीएलएड खायनाय रंनिनो संख्या बेसे बाङो जों तिनियाव जागा जे रिपोर्ट मानमानि अमनो सानामु जों चिन मिनिस्टार न बिसे बुरम बुरम न स्टूडेंट्स सातों वाते हिना चबा खलायमा दंगो तामनिगाय और डाइरेक्ट और डिपार्टमेंट तो तिप्रसा हामक्राय डिपार्टमेंट से सामजागोबा तिनि तांगियाव जा कुबुनि बसंनि बरक चबा खायना नङा तांगि तिनि टिप अ हानि बसा बिनि बागै डिपार्टमेंट बंनो डेभलप खायदि होने डिपार्टमेंट सामनि थाने तांगि तिनि बरक चबा मा खलायपाय अम क्वेश्चन मार्क अम डिपार्टमेंट नि वीकनेस मिनिस्टर नि वीकनेस जदि कोनो मिनिस्टर जदि कोनो डिपार्टमेंट जदि तिप्रसा हामक्राय बेदक जदि पोस्ट होल खायतनि मे हांगाय अम दे डिपार्टमेंट याखार दि अम हाय मिनिस्ट्री पोस्ट याखार ना नांगौ हायसि अम हाय दिबा याखारै को जे मानाय न ना नांगौ तामनिके स्टूडेंट्स नि जोंजाल तिप्रसा नि जोंजाल स्टूडेंट जोंजाल माने चिन तफानि जोंजाल तामनिके बरक तिनि वेल एजुकेटेड खाके चिन तफाना बर बसकां लांनाय जों अन मेसेज ना नायो जों खा खलायो जों डिपार्टमेंट तिनि फुल कोऑपरेट खलायका जों खा खलायो बसकां सालो दातिनो एज सुन एज पसिबल अ इशुर सल्विंग थांना जों खा खलायो जों तिनि टीएसएफ त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन अ जागा आगरतला टाउन कमिटि डिभिजन चिनि सेन्ट्रलनि गाइडेन्स जों जागा फाइलिनो हामबाय